May isang mau. Emo mo ni ba ang yabat patak ko tor may bana. Egisma kanangama. Amen. Ceban caman pastor po ya silong ki health. Urina ceban eupene orong masan and coach. Men bagi chile ne eupene iba wali antik chile kapag may isang mau maing sabil perang ko tong komuyo kapang ki tama bilisan saler kol ka no kapang may koros and komuy men dengan kita. Ang sa water maing ipilpaki nga naman sa raw yan melaw sa usiya. So ito pinay kelo kak so ito nga imekot yan anak kelpen nga naman sa raw. Sa usa po saan kakautout kumasan watch o nakitlanan mong yung watch po sa entero ya tipiyang kumuy. Pagi maasan watch yan kak sayar emenemen pilala ngay emenemen kicha na anaw may maasan ng kalwa kich kawit kich ong at mamor po sa sampawat. Apaya ta koras mamiwasaj alidi nganin distraction song kan mabanggan songan karampa main coach so sa watch matapantawan ka wrong mau masanin coach sa palong mas sa pagmapkach namaran council ka maur Jesus Christ chay koras ko siya amen may isang watch ay oralab masani ale makpen tipom ranwatch. Makpen tipom ranwatch. Amen. Mamia megwatch mag komuyo ngay kicha anane. Chanane makpen tipachayil. Amen. Mia may indayang ito na. Anso may aleta Jesus Christ o yala kao na ason komor. Tene eken lapalan chu yo kachupur esa gamo kosang poa gamo wuswusik me ko chu aron may isang watch makomo mi wasat ngay mi wasat sa romasan and coach ichanane makpen tipacha kach coach and magang child o iregay may manewgi ang child may mang child kailangan nan puksarawi yakaraben jalan anane ale makpen tipachail kayo pwede kita atam o if uyata tip nan machuwalen iten nin chepin sampa magchay bang kilangalan ng Genesis iralaw riyaw ira chakachak isak limaw lalay isak isu emasani kauno coach kach tiyang aramaso nan machuwalen iten en kinapuyapali o sinsila. Isa ko no, masa niyang kakap chungala wan chuka kan koras mamiminan machuwalat. Isa kisu iyache wan chukan kesegi aramas tame mao tame suat magkasoja pan chungale magaban chungale kaban megila ranoche. Hari, anso man coach kapkatalang o sampa, agachkiti ang aramas, o nan pardon of hidden, o emasa niyang, kak chungala saan, wan chuka korosap, ucha chuka makaspan chungala, chukan eseta tama, mawa meswat, magaban chungala mes, kapan kang, kapan mela. Hari, chabang watak nan Genesis silu kola, ako saya tuan sinako the chapel apotlong nan sinako kachuati the pichiati liyo ale wan chuga o chungale o bilkiyang ren olo atam o irakoros chungale rinian sumara chungale tama raiwiya coach masanengra o karyala tatok mawuyaw-uyaw o nan Genesis silu riisak silu murun mo sa ibang lang tuwan popular na ramas atamo if
o tame uya pekosang nan Eden. Genesis selur Yesus selu. Kau no regajin kau sasang cepena ramas nan machualen Eden. When katoka ki walen sampa me pain uya wita sang Amen. Ari magcaibang lang nan kosantian kau no sabulmen coach plan. Kayo coach men fellowship ang aramas. Aptame uyawi deep lalatong sampa. Bagi atam o yifra sapik murin mo kinin tame uyawi. Chay watak nan Genesis silu riisak silu. Kau no ergajin kau sasang cepin aramas nan machualen Eden. Kau sasang wasaw. Bagi kita aramas uyatar deep. Aramas uyatar deep. Unan Rom limaw isak riyaw emasa ni deep lelolo wagi tipanatam parang child chorus uyata deep Rom limaw isak riyaw deep chaptong sampa sangren aramas chairman apchialang mela armela lelongo aramas chorus tipatar. Ikaw ko saya mematch mela ni paliriyaw. Eo melan paluar. Ui kosandian kau no. Chailen memor ko wala siya. Ayaw melan palingen. Reglang chay bang wadak na chip tong samba sangren aramas chairman. Apchiya lang mela. Pwede tip Akarayang chayban final destination mela. Mela lelonger aramas chorus tipatar. Chorus tipatar. Imag chay watak nan Rom silu riisak silu. Ebil kasalayang child. Aramas chorus uyadar tip. O Israel chorus tosanger sabulmen coach lengan. Mekaj iyong aramas. Amen. Ari komuyong ngay. Chay saik mo itang Christ sa chay mo. Chay uya aramas. Tipanagay. Chay uya. Chay tipatar. O kipuksarawas kasalayang chay. Chorus uyatar tip. O iray chorus tosanger sabulmen coach lengan. Mekaj iyong. Chay wewe ke mapuinan tip. Mela. Nan Romo na uriisak silu. Papuinan tip yay mela. Apsabol man court kisakis-sapan yay maur sojok ren Christ Jesus at chay kaon. Papuinan tip yay mela. Papuinan tip watch yay mela. Mela ang palingan. May pan toka match. Ay murin sombaro puki deslip ki. Kuchay chorus mamiwasach. Chay sulapa miwasach. Chorus pan, loyang lalang mela, Christ like proto, chayang pepuktalan ng lang. Aputan emenemen child, sabang kate nan haluwach mela. Maura mo, amen? Abang lang emen bil mela lak mo, pilaban mela. Arutan tama kayong kasampal, at siya mamauran palingan. Amen? Paluar pampurlang puel, palingan pan mamaur ko kolaja. Maban maur sojuk, mela sojuk. Rima kayong kasampal, komuyong ay ananang kaunapta at siya maur magapunggin tayo mem. Rima Christ kaskito, when kiyang child, when kak sawsak child. Yan suma Christ, kasto pong sampa, pariya sa malar. Yan suma chapiata ministry. O tanan suma kola nan sinoko ka. Ray kiyang ibang watak nan Luke payo isak kuno lalay sa tuwaw. Ibang watak emasa ni ranan sapateo Jesus arkatlong nan Nazareth. Wasamek kachin chiktayew. Katlong nan sinoko kayew tuwan anape. Iyar kachta po en kachin watak puksarawi.
Isa kisu. Eri, puken sokop Isaiah merabacawanong. Ap kacin pakpasang puko watakata wasame kay chichiki. Isa kwalu, nganin kauno kachiyar rey. Ekacin kaya tiar puyen kaparokong mesamoyamayakan rongomao. Ekacin parneyator puyen lokyang mesenselkan arsaletak. Oong me maskunkan arkang maskunkan ar kaker kilang wasa. O peren kasaletakila Israel sang kan kasaletakila Israel kan namimi na napal. O lokita me ansaun kauna leletor o ansaun me kauna bangkacin kamorla sapul me aramasakan. Amen. Amen. Aprela chay bat mataw me par isipuki sembar isipuki mawasang ansuma Christ iputi. So ko pa Isaiah kokopwat. Niyan suma Christ padalong na suno ko ipak pasang puksarawi irekach me watwatak tananganin kauno kach pray ekachin kaya tiar po yung kaparak yang mesamoy kan rongamaw isme samoy i komuyong ngay samoy ni palingan ang sumagchayin ta samoy ni palingan wagda child anane coach amen child ananak child kapuepo coach ay tang kapuepo nin sa unsamba, ap kapuya ki coach. Ekacin parneyer po yung kak, lokyang mesensel kan arsaletak. Ari ipukon Christ met, ewewe ki mag tip, ekin salidik child, makakamele in diamond. Tip kin salidik child. At na, po yung lokyang mesensel kan parailan kakta, salitak la. Tip kinta kamaskunelak child. Amen? O ong me maskun kan railen kak kilang atawa sa Christ me uya marayno. Chay uya aramas kay me maskun. Nanso mag chay sa ikmang Christ. Chay mo chay maskun. Chay kilang sali. Chay sukak lang wasa. Jesus Christ kaleb makakapit pasang mesa child ni balingayan. Amen. Puan kak kasalita kila Israel kalbe mina napan. Jesus mawya pasapangan child. Ota lokita ma ansawo leletor o ansaw makauna pangkacun kamorla sabol ma aramasakan. Amen. Ari ko pran coach ma dyan patangkiyang child eura na bamprang purato o wak child. Jesus Christ kashta poenda lapata ti pachailkan. Amen? Jesus Christ kachta poenda, makiyang kichail at chay sapungkan. Jesus Christ kachta poenda, kamayawitak chay. Jesus Christ kachta poenda, kasalitakilak chay sang na chay sanselkan. Jesus Christ kachta poenda, kansanamawilak chay sang na chay pacho. Jesus Christ kachta poenda, kapureto kichay ong sam. Amen? Aripo ko ima Christ kachkito. Puen kak sausak chay, en kak magang chay tipa chay kat. En kak kamayawitak chay. Tamang chay raprapaki po sampawach. Kapyung sinsens kan, sinmoni kan, sinchungal kan, tipso kan, saan kan. Api inontenta, karapan na chay mamor, kumuyong ngay mamor. Pwede kita, at siya'y mauring sa ulang. Amen? Chailan kak, itawan Jesus. Jesus at miya, chay kau na chay son kumaw. Sapulman, coach, usik, may marara o mga inan, matuhay sa kayo, rin sa kwalu, lalslisa. Kumail ko to rey, kumail ko ras may pangatar o chow-chow-lar. Chow-chow-kila, ramay men usik kan. Yapan, ako mali kumail na. Amen? Kumail ko ito rey, kumail ko res me pangatar, o chow-chow kilar, amay wisik kan, yapan, amelaylay kumail na.
Amen. Kumail ale o kapay kata, amen, usikach. Kumail pataksang ye, poy ime o pampap, o nan kapet karkarak. Kumail pangkak tiar kumalpen nganomail kan. Amen. Jesus Christ mamasa ni image. Awusik me mangayo marara. Yasu magchay ko re o abanta kamararay takchay. Yasu magchay ko to takchay uyan sa nachay takchay tosang kot. At wajak chay wuswusik kahit na wajak chay wuswusik deep at chocho. Nga na chay ananak kumal. Ismbang yang chay kumal? Jesus. Amen? Magchay man ang kinsa na mo o malaylay. Malaylay nan mong yung child. Amen siya magkakach kiyang child. Yayi mara Jesus Christ. Amen? Yayi mara Jesus. Anso me Jesus. Anso me amen chon lang parang Mary o endang anso me Jesus paniputi. Magchabang watak nan matu euri sa masa ni. Epan kachin naikikita sapol me puchakamen makabang kiyang mare Jesus. We abang kachin kapitsang sapol me aramasakan nan tiparay. Amen? And then maran Jesus taray kanta Yeshua. Son Gomor. Amen me bang Gomor la. Iwawan Yeshua the Jesus. Arita na kabangkiyang mare Yeshua the Jesus. Pwe abang kachin kapitsang sapol me aramasakan sang nanti paray. Arima Christ kachkito main ko. Asuma Christ kachto men Israel kan. Matmatawa maban. Asalita ki Israel lasang pan kenautagan men Rome. Anso. Ray matmatawa maban koto emen kaon men maban pay ni palwar. Christ kachto. Puan kak pay ni palingayan. Amen? Amen. Kalwedi mong yung naramas. Amen. Aleti mong yung naramas. Amen. Ari, o ta, yawawan mo. Amen. Makiyang chay, takapit chay sang kaitan pan kaya nautakin men rom ka up. Sang nantiparay. Amen. Nantipan. Kuchay mawiyata tip. Amen. Kasalita gilak chay. Kamor, sojak tiraktasang niyo at api maran Jesus Christ. Amen? Uwiya payo isa kriyaw. Sangcha re na kamor ben aramas kak tiraktasang pa. Iya siya mang marwach na coach kaskiyang aramaskan. Puan niya song kamor pa child ninsampa. Sangcha re na kamor. Sangcha re Jesus na kamor ben aramas kak tiraktasang. Icha maran Jesus Christ kalep makak kamaurlak child. Ang sumiko lang India, agis warayla, kung isumbaray sa sabalar, nuteli. Ilalwas daw. Ikulalel mo alula ng sto, alula po, nahalkan. Alusali. Igilang aray ganisikta sin isis o uyaray mayroong o ngaray coach. Ang sumilal mo ikilang, amen coach mo, ray pungbungi, sansal chakay. Ray me, India, euya, stop me, pongi, tika-tika na ni me, chocho. Niya sumikilang, butani purya mo iki. Sinpon, nguman katursung ko ta, hisens maring kita, ipodlong ikinat, isis wasa karos. Ikilang ta, wow. Pinatry pong mga songon-songon sintiga-tiga na nanikay. Uman elpanch. Uman bororol. Songon-songon man kay maray po kayo. Ay matawalan ta. Wow. Pinach anana Jesus. Magchay ba ang watak nan uya payo isa kriyaw. Tanay. Soche ew at.
magchay ka kamaur kila. Api maran Jesus. Amen? I maran Jesus. Jesus kalep. Nan pungan nan wasa koros maganta tikita ka nanikan soche i maran Jesus Christ. Marwat Jesus. Magchay ban lukwar lang aban kamaurlak chay. Amen. Chay lang tame tatok lap me uyata ni lobo. Rom limau walu lele isak Ap coach kachin kasalayang kachayl. Yawan lauten sapol malimpa kong kachayl. Poniyan sa kachayl miminantip. Christ kachin okin kachayl na. Amen? Coach kasalayang kachayl. Chay alimpa kong kachayl. Chay miminantip. Christ langatan nilo. Tuaw. Pwag polar. Pwag polar. Pwag iya polar. Kachayl pungla ren coach. Betch. Eriso. Eso utan ban taro kichayl sang ni ang yangan coach. Amen. Paulang Christ ima kapungla komuyo ngay. Kaite na cha wiwiyang maukan. Amen. Tame Christ uyata ni lopo. Tame uyata to talk lap and sacrifice me uyata. Ima kapungla child mon coach. So utan ban taro kichayl sang ni ang yangan coach. Amen. Ang yangan coach. Ime kay miya irayo. Coach to kapikatak child pag child and kak loti ang pan liman coach. Ang yangan coach. Ap child and kak pitsang. Amen. Coach pa kong komuyong ngay. Kasang palagi komuyong ngay. Ime pataku uyawi. Ime mo yung chay memor kipon sampa. Chay lang rong patak. Pag chay lang kaktak, kapungala chay memor. Mabaan lelan suwo. Komuyong ngay, kaunap tara chay memor. Magkakamalilain tayo, ben. Ari, na naisa kanta. Kachay uyayar imunchichian coach mas. Match, uyakin kachay lar kumpakapa. Pwede pulan sa pulmayeros. Amen? As chay uya imunchichian coach. Aniyan sumag chay posen Christ. Kamelele tatok me uya dani lobo. Amen da? Chay uyalar kumpakapa. Pwede kita pulan sa pulmayeros. Tatok me uya dani lobo. Ima kotokapanak child on kotsam. Amen. And so what ka child uyalar kumpakapan coach. Ari ka child utan bil utan pan ari ka child utan pan pil morkila yayasin Christ. Amen. Isa kayo ap kaida niya chamach. Pag child pil peran ki tama coach ka yata ren Christ. A child counts Jesus. May kachin uyakin ka child lar kumpakapan coach. Amen. Child uyaf. Met sula megot nan pungan ka child o coach. Child uyayar kumpakapan coach. Pwede kita tatok lap me Christ uyata nin lopo. At tatok niya sumag chay poson. Niya sumag chay kamelele. Coach kapung lak chay. Amen. Coach kapung lak chay. Men last kilay rawat. Poson Christ yayiki. Amen? Poson Christ yayiki. Nan wiwiya isa kuno. Slisak lan slisak kayo. Ari ap Aray Iraila likiyo o itakrera. Maing ko. Tami ba ang uya po yung kak maurla. Tami kak uya po yung kak maurla. Silisa kayo. Ira up sabang gip. Poson count Jesus. Akowe o paninig oras pan maurla. Amen? Poson count Jesus. Tama komuyong ngay pan ananan uya. Pagchailan kak kamaurla.
tipa child kak lapata. Pag child kak alayang child, makpen tipa child. Ye kiyo. Child laneta, pusan kaung Jesus. Magtabang pusan kaung Jesus, dan kowe o ang pinini koras pan maurla. Amen. Iron kair and meisang tesawas watch dan pusan kaung Jesus, bukan gak anki maur soju. Pusan kaung Jesus, bukan gak anki maur soju. Amen. Amen. Bagik child ang kasinan ta o ibang bagi praise and worship and malaw kita to. May isang watch, the sawas watch, nakamiwasach, tagarorong nan social media. Beside, may tayong Jesus, amaur, tagabanala makpan pum. Kakuya kapakapwat. Nagmain mami, paan may kapilalas ng kapakapwat. Kuya kimam, kaging damay Jesus. Kuya ramas tepanaman. Kumayan melaw makiyang ya ay sapungkan. Puso no kamelele. Tatak ba kumuyatar pariyak sa malar. Kumkatsto. Pola. Sarati o yasa tasang red malar. Ang sa watch. Iritsang tawa ni mo na imong yung. Oy kasamo kami anu ya ikaw na ison kamo. Ipagamapkat na maramo sa raw Jesus Christ. Amen. Magawiya ka pa kapuat, kamelele me atong inching tiyer nan bukan kamo o ay sa watch niya chay bang kukol niya chay kukol ibang bagi. So jale pili mana na sawasin kapagap kapagapin kamaulan sumaw